Moilan aside Tenepo Konyak news kaya poni ya bu ngaulan awang ne chaye temna. Tenepo awang ba news me tuman bay Guwahati High Court lana ibua. Nagaland 2018 January to October 2019 mong me Nagaland Corman lan kaya Police Constable lan appointment meng yang upu iman jing appointment na Guwahati High Court lan iman kaya cancel ne meng bu hadaw ngaulan China. Toke hato ching me state government lan kaya hangi pa ya pa mangaulak hato pa mansing toke Konyak che no lan nang yang upu ne meng ma ngaulan amai chai lak ching na nang ka wang de yup tanya sa to ngaulan awang ne chai dem na anye ne Konyak kadalan tuman judai mong sangbu ane tuman Konyak kadalan kongkambu kensam mong meng bu yapan hato ma payang ngonang 30 sibu ba Konyak Student Union President Cheno matna I katok new bo tini yana dai bo ngaulan China iye Konyak chingna ane Konyak chat new chingna toimei lenga tobu ane toimei lenga bai bo moilan sengyang ngona okay hato ma Konyak Student Union Office ma bo ngaulan moilan da phayang ngona Konyak Student Union fangma Hangsen Federation ngonang Yui Office ma Freak half mass ne meng lak chingna ane ide yi lobu how lak chingna se hato Konyak Union kaya ngaulan phabu ngonang toke tini che no chingna akamba ngonang toke toimei lenga baibu ane toimei lenga tobu hato taido yanga toman moilan ne yi non bo how lak chingna ne I libu yaha chingna ane eman noksa katalan chingna moilan ne yopuman dan lak chingna se Konyak katalanda hato ngaulan chai demna sa toman ekam ne ide yi lu bo hawa toman yi lu angbo Konyak anthem chama loga tana